Assalomu alaykum. Bugungi darsimiz muna әріп qarasangizlar, dal әрпini o'xshaydi, biroq ustida nuqtasi bor. Bu saqov zal. Zal. Zal әрпі. Tilda ikki tisning o'rtasida tislab turib, zal deb saqov aytamiz. Ya'ni ustida fatha kelsa, za aslida kasra kelsa, zi, ustida damma kelsa, zu. Zazizu. Zazizu. Iz. Muuz. Muz. Khuuz. Khuz. Uz. Zub. Zuq. Zar. Munzu. Munzu. Iznu. Iznu. Bazlu. Bazlu. Zikru. Zikru. Zihnu. Zihnu. Zahab. Zahab. Mazhab. Mazhab. Zahala. Zahala. Yazhalu. Yazhalu. Bazala. Bazala. Yabzulu. Yabzulu. Azhaba. Azhaba. Bu yerda za ustida sukun kelib turib, bu qalqalı әріптер сияқты қалқадан оқылынбайды. Azhaba deb o'qilsa, onda qate bo'ladi. Azhaba deb o'qiymiz. Azhaba desek durust bo'lmay qoladi. O'qdan azhaba. 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 Yuzhibu. Yuzhibu. Endi zal men zinning ikkovining o'qilуы ayirmashligini ko'rsatadi. No saqov zifru. Al buni ashiq zifru. 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 Bazlu. Bazlu. Al buni bazlu. 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 Abzal. 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 Abzal.